le man tokin online worship training cha ke ma zong nakan sombe cha akan SENTHANG CHIN BAPTIST CHURCH nan dilak ti chung zong akan kani lom tok shung shanti mi ti zong ka van chim ka ka du e le boy pane chachwa tam pim pe chin na se boy pane nang mana nun nak cha ne her mi te kha in theater se lo cha adang Sayamah Remi se ka zong atel khoi ka lom tak se Sayamah Remi se chadang sia te chom pek tu nan som min ha zong kha boy pane chati thu min ha chachwa pek min han se an ma chimi zong kha ke ma pum pakin khan ngai le tal ka du ngai ves na ten kadam tukri lo te ka khan ka bani har ti upai se le boy pa tu ne himan to ken chan tha kam pek cha khan boy pa chonga ka lom to ke le sema te zong kha wan chim ta kha ka du chon sia thong jam zong ne khan greetings and back na ti zong kha ban chim ka du e le ama zong kha an ngai na le lung thina nan umbe thla cham nak zongin an philwin ha lo ti zong kha ban chim ka du e le tu khan hi preparation for worship the kanan topic to online worship training cha khan se atha tak mi abapi tak mi worship topic pakhat ase te kha ke mak pumpak nunin khan kamhu mi le ka ra mi kha se around so preparation tim to anak timi cho alam keeping kin a mi kha se a her mi kha se chang in kai zonga as a student champoi so le class cha kan preparation kan to slow le byak ina krifarin tun krifa upasi nak ama slow le as a pastor zong in kan tim to anak kan nei se business nei zonga tim to anak kan nei se sport le zonga competition te zom na phapat zonga kan tim to anak lo kan chun thil kha je man ke akal lo chuin to chung worship zonga khan tim to anak kha abapi to shing shane ma cha khan ma topic te nan rakhthim mi te kha shoi tu po zong ne nan rakhthim mi te kha kam hu te kan kalom to shing shane leke ma kanunin ka ton mi te kha se worship le ya boy pa ne aka chon pe mi te kha boy pa bia mangin zong se experience po zong kha vun share ko le shom kho kha ka bani zom lai le chang thraw ne kan shrei lai le tu PowerPoint presentation te kha tumpa te ka tip mi te o me ma te kha bun share ta ka du e okay kan nan hu kho di ma okay le ka du ning kan presentation zong kha ka tim kho ta lo rong cha ka dam lo rong a khan rak se ma zong khan nan ka thei thiam ding zong kha ji supreme kan nol chan du na e slide ka pan hin te long ka tim to te preparation for worship chon hi ka kanun naka tu tana chim dinga arami ti cho thla ka cham di noin zeida se chon phunni in ka thane pakhat naka chon preparation in private mo kanma pumpak in khan zeitin da worship cha kani tim to alai ti mi te kha makha pakhat na be khan chim ko ka mani zom lai le ma slide long he slate ka khan atling te zong khan ka tim to man te lo cha akhan ka chimpa in khan te nangma zong hi tha jang nanga mi te kha note te zong kha ra ke lakwi te lot mi te zong kha wanin tha jang pe kha ka du e chon pakhat na be khan preparation in private ma pum pa ke tin da kan tim to lai chon pani na khan preparation as a team mo kan worship team in khan ta je tin da preparation team to na kha kan nei lai ti mi te kha ma te kha ma pani te kha van chim kha ka du e le preparation in private in khan ka van thok lai hi ka ma pum pa ke pakhat nak bi ka worship team aba pi mi cho team he iton hlana khan kan ma pum pa te kan ke ma private tin kan boy pa he pi tlai nak nei kha aba pi ma sa big pakhat nak bi ga chon seek God's face mo ma boy pa mit mai kha ka kol ma sa ama boy pa adu na boy pa athin lung ka zeida asi te mi kha ke ma pakhat te long ke ma pum pak ten khan boy pa maya karate chu ko kol ma sa kha aba pi to le sam chung zonga kan kulesri me panga zafa nak te minung pakhat ne ma bible rel kha sang patenan ka bom kho chung ka lom tok ngai merang in ma mirang zongin chun line khan zong achan te khan hodik sang fan aten akabom kho tun khan chun kalom tok le ma san ko lesri me panga zona khan mirang holin rela khan chun secret place te mi dekha boipa he iton nang munmo nangmale boipa long nani ton nak mun dekha secret place te kha nei kha ba pi khautok le ma mun ma khan boipa he bia ira ama sina khan thla cham abia zong kha rel chun ma pum pak ten khan boipa he pe tlai nak te kha worship te khan nei ma sahi kam han thak alang tarban tuk te khan te hi ka mi pa pakhat se worship leader se
agita te he chun hi ka Bible le chun note te kha achia le ama secret place chunga khan ama le boipa long an nak te khan ani ton kho nak ding boipa he ama le boipa long ani ton kho nak ding cha khan mun ma kha pe ke boipa thin lung kha kol ma sa le ma te kha as a worship leader worship team chunga khan aba pi tok mi kha number 1 pakhat na se nang ma pakhat long kha boipa he pe tlai na khan nei ma sa le around so Johan angan pali ame kul le sri chunga khan ame kul li sorry Johan angan pali me kul li chunga khan ma te kha sa fa den pakhat ne na kan re pe kho chun kalom tuk le lai hol in Johan pali me kul li Okay, Johan Dalli Kulali Pathian chu tharau asi abia du nani chun tharau le betak in an biak ok asi tia te Amen. Se pathian tu tharau se abiatu nani chun tharau le betakin an biak ok se te le those who worship him must worship in spirit and in truth atita kan mapum pa te kan boipa maya kan rai boipa he pet lai na thacham nak in se abia in se truth atita kan tharau le betak ti cha kan betak chu pathian bia kha se betak kha chu cha chun thacham he kan ralai ama abia relin kan ralai ama he pet lai na kha worshiping kan ramasalai midang kan team me kan ton hana kan mapum patin makha pakhat na bika to kha abapitok kan ma in kan boipa he relationship more deep relationship athuk mi pet lai na chun encounter ama he iton nak te kha kan mapum pakin kan nei masalong akhan mi pi mai kan dir te ka kan krifa buzong kha se mi pi kha pathian miam mau do chunga kan the presence of God chunga kan shrei kho na lai asnatin ma kan shrei kho nak ngading achun nangma pum pakha ma boipa he a presence chunga kan boipa na avel chum miam mau do chunga kan nangma pum pakti kan na masa kha abapi tok makha I heard masa bik mi kha se le chu cha chun boipa he pakhan na bika khan ma iton nak alone be alone seek his face alone in the secret place timite kha makha pakhat na bika se sam ko le sri mi pangan rila makha khan atiel velai chun sam sum ko le pakhat chonga khan tampi sam chonga khan tampi atiel David siam pasang pa ke ko or tuk nak cho le da se te chun siam pasang astila na khan tu chong te kha rak se tu chong na khan boipa he ama te long khan pet lai na kha rak nei pang boipa ne secret victories pol mo tei na kha phun kha rak pek peng chun David so hi ka gita tum tu pa man to gen khan gita ma ring on kha tum athiam mi se le ma tum kha thiam te ka khan ka mi thlam kin ka sui mo na tu chong pa to po jang khan boipa kha thang that lai boipa alop lai chu cha David ne sam ko le thum to boipa chu tu khalban to ken aka veng tu si te pol nga kha ma por kha boipa he ma athuk me pe itlai na kha enda I chang cha khan ma por kha alung thin chunga boipa ne bia aro achang mi ti kha se le ma ti ka khan boipa he pe itlai na kha anei chang ti ka khan encounter anei nuwa khan Saul kha siam pasang asi nuwa tharau chani an tlun tik zonga khan David kha an awe David ne ring on te kha gita kha atum fatin te Saul sung yo mi tharau cha kha anzam te kha se alung thin kha adai te kha se le ma kha zero nga da si te khan zon David gita atum mi kha agita skill pol kha athiam tuk cha khan pakhat na biga selo zero nga da asima satya chun thiang tharau ne umpi cha se amma te long in khan ma thana khan secret ten khan ama pum pak ten boipa he pi tlai na kha arak nei chang boipa kha arak lom boipa kha arak thangchat arak biak chang cha khan boipa ne umpi e thiang tharau ne umpi e atummi chung zonga khan thiang tharau chiti thu na anointing of the Holy Spirit kha change chuni chun midang nun kha impact atwa chang midang nun kha thlen chang le chu cha chun ma te zong kha kan nun na khan as a worship leader kan her tuk mi te kha se le adanga chun se da si te khan chun kan nun na as a worship leader mo ma preparation in private account ani na ka chun ba pi tuk mi te cho
กันลุงทินค่ะกันทินลุงค่ะบุยปะหมายอามันเต็นเชียงลิมเต็นกันชะค่ะบปีตก prepare your hearts and make it right before the Lord ติมิติค่ะอับปีเขาตกมาจ่อนิคัดลองโซเล Sunday worship plan โซเลจัดนี้จันโซเล Sunday worship plan ลองอ่ะกันบุยปะหมายเฮ้เตียเป็ดไลนักคัสลออิน from Monday to Sunday mo ni fatinte 7 days a week akan boipa mai akan lungtin kha lungtin kha cha peng boipa ka thin lung rakarem create in me a clean heart te mi te khamo ka thin lung kha ra ka thian ter boipa lungtin thia ro nak thiang ra ka ser pya ko te sam songa le pakhat ame pasha in le kwa sunga kan atil mi te kha boipa mayaถ้าจำนักให้รัติกาบปีเขาตกกันลุงทินอาเทียงกันนุนนักขบอยปมายอาเทียนลองอาคันบอยป้าไม่worship กันตัวติกาเสคริฟ้าบุไม้ worship กันสตรีติกาคันลุงทินอาเทียงมีกันในเขาเลยเลยบอยป้าค่ะอาตลักมีอามาเนี่ยอาตลักมีสุนปาร์นักค่ะเลี้ยงกันนักค่ะกันเป็กเขาเลยบอยป้ามันทางจัดสิเขาเสเลยมามั่มตุกลุงทินกันในเขานักดิ่งจ้าคันส่วนกันมาลุงทินค่ะบอยปมายเริ่มชันแบ่งบอยปมายรัดชันแบ่งค่ะอาบปีเขาตกand มาค่ะนิคัดนี้อิน Sunday ที่ยังค่ะตัวเป็นค่ะนี่ฟัตินตีตัวเป็นค่ะอาบปีเขาตกเลย Kim Walker Smithอาทิตย์นี้ตั้งเป็นอุ่นเลยที่ก็ Zoom worship leader เซ่ Kim Walker Smith อามาเนี่ยชิมบัลมีก็ตุกมีจะได้ชิมเดสกันจน Kim Walker Smith จะ Jesus culture worship leader ประคัดค่ะเซ่และอามาเนี่ยรักชิมบัลมีจะ if we would all came prepared, having had deep relationship with the Lord from Monday to Sunday, we would have a massive heavenly explosion in our worship services. Kan di lak ting kan mo every single one ka pumpak chung kan boy pa he pe tlai na ka nikat ni in Sunday tiang ka rak nei cha bun kan tim cha bun kan rak rao selo cho kan Sunday worship service pola kan tiang thrau mo apun na heavenly explosion ka afak pi in kan mu nga te le maka amhan tok te kan ma pumpak in kan tu hi ka worship team te nan di lak tin kan pumpak chun kan ma boy pa he secret te in ma pumpak tin private tin boy pa he pe tlai nak kha ni khat ni in Sunday so nani ton hlan tiang ka rak nei cheu lo man kha rak rau lo boy pa ni khra han kan nan na mangin nan worship team mangin kan ren kha atwan kha fak pin kan le ma cha kanมาเดซองค่ะที่อาชิมมีเด็กอาหารไงเด็กค่ะก็รอไอ้จนเกมาก็นุนนะสองตัมปีค่ะก็ตอนมีสเวและตัวบอยปาจังฝันนักและเวลทองเห็นแค่เกมาซองบอยปาเนี่ยตัวไลน์มีสินซองอ่ะเสจนฮิกาอันมา German และจน international churches บนคริฟ้าบุบละกันบอยปาเนี่ย worship trading กันหุ่นมาอากาเปกเวและมาซองอ่ะกันตั้มปีบอยปาเนี่ยการส่งworship ริดลุกันดาเกี่ยมาปุ่มปากินติมตัวนักเส worship team ติมตัวนักปลค่ะตั้มปีค่ะบอยปาเนี่ยก็ส่วนเปียกเลมาส่งส่งคันฮิกาโซนเตคิมวอลเกอร์สมิธเนี่ยชิมมีเตค่ะอามันตุกเตกันมาปุ่มปากินกันมาปุ่มปากินบอยปาไม่ติมเจ้าเตนถ้าจำนักเลยเบียร์เรลบุเลมาเฮเปิดเลยนักในบุอินกันรัดเลยจนworship กันตัวอาเคนซิทุกินดาที่ยังทราวแค่อจอยจังมีอารียนจนมีแค่ท้องไงนจนมีแค่กำหูมีค่ะอัตตะกินคันกำหูติกาคันบอยปาอามันตุกิตากเตเลมาจากคันas a worship team ที่ก็ท่าสังเป็กกระดูมีจ้ะนังมาจงใน worship team เห็นตอนนั้นอาคันนังมาปุ่มปาติคันบอยปาให้ปิดไลน์นักรักในโลจนนันนี่ตอนติกาคัน from Monday to Sunday โมนิฟตินติปิดไลน์นั้นในหุ่นนั้นทีมนั้นนี่ตอนติกาคันครอหันเทียงเท่านั้นนุนนักอาคันนุนนักมังรินจนเล่นมีติค่ะท่าสังเป็กกระดูจนปฐุมนักปลีนักโซนักคันจนกันลุงทินค่ะบอยปามหายอามันจังหูคันจนอามาบอยปาเนี่ยอาตลักมีสุนปาร์นักค่ะกันเปเกเล worship โซ Christ centered เสอามาคริค่ะ alive ฟังอาเบียดทามังงันปลีอังงันปังอาปอลเรียลติกาคันเรดากันหูติสคันจนเราsoวันมีปอลเล่จน24 elders ปอค่ะโมอันมาปอค่ะบอยปามหายคันอันกูเน่เลปะเทียน throne boy to den maya kan an dear an kune chun boy to den chungi a thu mi tu fa kha an thang that an biak te
Holy, holy is the Lord God Almighty. Te kan ante BAWIPA ka an thangthat. He is worthy mo ama cho atlak ante. Lema ni kan zay da alang ters kan jon throne room worship te ka mo BAWIPA ka Jesu Christ ka an life fanga a umjia worship ne atim big mi jo ama Jesu Christ ka sunpar na yan ngan nak pek te ka se hallelujah. Ama Jesu Christ ka sunpar na ka pek se worship is Christ centered, not man centered. Voi tampi mo tu worship tampi kan mumia kan se worship ke tam deu so man centered ke se minung ke life anga kin mo kan ma ke chon se so lang ke kan du tok kan ma ke spotlight ate ke kan du o tha tok a thiam tok atum mi tha tok teken mine kan tina se teke voi tampi ke cho kan lungthina ken ara khoton asna tin kan mam tok lungthin put kha nei lo dinga kan zeida aba pi tok than tes kan ama BAWIPA maya kan lungthin kha cha than peng BAWIPA maya ra than penge oh worship is Christ centered ama tufa boy thuden chungi athumi Jesu Christ ama long biak tlak ase kan worship cho ama ne atlak ama kha pek ding ase sumpar na ama pek ding se timite kha malung thin putin BAWIPA maya rat kha aba pi khotok le do cha chang aba pi tok mi cho ze kan to mi pawa khan hi ka sam zale hlenga me pakhat ka za fa na tin rakan re pek chanulo sam zale hlenga me pakhat te kha sam zale hlenga me pakhat chun minung pakhat ne kan korin kot khat nak angan pasha mi sumthum le pakhat ka za fa nak tin korin kot khat angan pasha mi sumthum le pakhat Sam zale linga kanma selo in namin long hi sumpa nak pek ok chu asi BAWIPA zecha tia na dot nak chu affect i zoom ok tlak na si Amen, amen. Se kan ma silo in BAWIPA nang malolong hi sunpar nak pek ok tlak na si te hallelujah. Malung timputi ka BAWIPA ne adu khoto ma bansung mile mo 24 elders upago lali ka BAWIPA maya boy thuden maya ratika tu fan biak tika khan malung putte kan BAWIPA khan biak kan ma silo in BAWIPA nang mani nang malolong sunpar nak pek ok natlak te khase chu malung puting khan nang ma zong ke ma zong se worship kan to hlana khan team he kani ton hlana khan malung putte kha kan ne dinga khan aba pi khotok le kalom tok le koring kot khat angan pasha mi sum thum khat te kha Asiko siman se lo zenan to man a nan a se nan din na se nan to mi chu di lakin pathian thang that nak cha siter ko amen se na eya se na dina se zeina to mi BAWIPA thang that nak le sum par nak cha khan se ko se te so worship hla kan saka se mo chon music kan tuma se chon worship Ashrei tu polne hla pol an thimi PowerPoint mo presentation apia atu na sia se technician na sia se zeina to mi pokha BAWIPA sunpar nak cha si se dekha se malung thim putteng khan BAWIPA maya kan racham BAWIPA ne adu tuk mi se le thiang thrau jong alo me le ma chunga khan BAWIPA sone fa ping khan rena chon tampi kalom le chon adanga zeida abapi tukri ti se khan chon to preparation in private can zero nga dama BAWIPA he teamin kani tonhlana BAWIPA maya keima pum pakte in karat aher BAWIPA maya keima pum pakin kalung chin rem masa BAWIPA maya adu nak zeda si amit mai kol kha zero nga da aher masa ti second chon bikam hlun kan zo te ka khan sanre na kot ni na ngan pakul mi kul khat te pola khan se chon adang hun dang zonga khan worship leader pol mo musicians pol hasatu le ring on te pol tum thiam mi pol kha bekam hluna khan chun anma ke ral do na ka khen ama sabi ka khen amai le bi ka khen adir mi ke an sepen le chamre na kan ni na ngan pakul me kul khat chunga khan zeida kan hu tis kan chun siang pasang Jehoshaphat ama kong kha kan mu ral pone an do nik lewi zeitinda BAWIPA ne achan chwa na te mi te kha ma te kha kan mu e ma chunga khan rolan uli ma chunga BAWIPA ne Zechariah te mi asal pa mangin khan prophet bia kha piu na mo
tay na kan peng halai tin ha la o vadau na o vachwa no na o ke mane kanum pina hira tuk nak chu ke mata si ta kan boipa ne tin ha e chun a thai jinga khan an vachwak tak ve ko leking Jehoshaphat ne kan an maya army ralka boom maya kan akal tu dinga kan ralka boom an ma thana akal dinga kan hoda acha na tis kan chun thasa tu bolle ring on tum thiam tu bol kha worship leaders bol kan tele chumo worshipers le chun musicians bol kha acha na an ma ne kan boipa chu an thangchat give thanks to the Lord mo boipa sana lombia chimo around so adot nak chu zungzali na mun te kan boipa sana kan thangchat nak le biak nak kan nei lematika kan ma ka reliwa kan alwan chami kum tampia kan ma zon te ka van rela kan ka te ka khra kha har tok thasang khe aka bek tok jia worship leaders bol he the worship leaders bole amhaile raldo na ka front line te mia amhaile bika pegan dir ko he setem paner kan ralne akan check achun kan ma pe akan khin ma sa ko le he te khen ema kha ba goreli akan thiang thaune kan bia kha ka ro ma sa bia kha fa pe kan aka ro ema kan aka fian ter chin oh zeitukin da amhaile ya ka dir cha akan worship leaders amhaile kan dir cha akan zeitukin da tim to anak kar her te mi te kha boi paner ka fian ara ka fian te ka kan tu sa kan ma tunai malhan vialte kra chimchang mi points pol vialte khale chun worship to international church pole boipane ka jangfa e aka chana pola kan tampi kha boipane kha aka chon pek thluma lema tika khan worshippers are always in the front line in the Old Testament mo amaile akan umpeng masate kan nangma khana be pi khautok nangmane man mi tim to anakha boipa maya nangai masa kan chun nangmane mi tampi kha church na khrifa bu se mi tampi kha na shrei kho na le boipa he ni ton nak ding cha khan boipa vel chum chunga me mauro chungte kan kho na ding cha khan boipa he Jesu Christ he tiang tharau he I ton nak ti an nei kho na ding cha khan nangma ne khan na shrei kho na le chu cha nangma cho amhai le biga khan adir mi na si cha khan na ba pi tok mi dekha ma dekha ban chim ka du e chun preparation in private song azai da ba pi tok ri ti sia khan chun boipa se na khan zai hlada mo tu zar a khan zai hlada kan saklai ti mi dekha boipa se na hal kha ba pi khautok boipa tu zar cha zai da na khrifa bu he chim na kan du mo boipa zai da to an ha se te na kan du te khan boipa se na hla kha hal kha ba pi khautok ke ma jong khal pe boipa se na tu zar Sunday cha worship kan nei chang lai slowly conference punma slowly crusade punma phat a worship trading kan si chang ti sakan chun boipa se na khan ma kha kan ka hal peng boipa zai hlada shrei se te na ka du zai hla polda tu zar a hi program cha kan zai dan da du nak sina thinlung kan hal tar tin khan boipa se na hal kha ba pi khautok chun adang pakhat ba pi tokri mi cho keima pum pa jong khan kar boipa ne ara ka chon pe mi cho ki ubama boykhat kan boipane khra harn mo hla pakhat pani pol mangin khan boipane fak bikharin atron le thiang thauren tron nakha ki thiang thau ka chol changai le next time akan voidang jong akan mati khan ma lewe kar toncha mi man togin khan thiang thau ne atron than le tin khan irin ki karaki rin ton hana khan chun pre concept katalama iraki ro achia mi mo hitihin ka saksia chun hitihin ka to asia khan chun boipani hitihin rin atron lai mo te khan keima tingkin raki ro achia mi ki pre concept pol kha karak nei lema pol ka nei cha se khan chun boitam pi ki ka ro lo ningin arakal se khan chun ka tha chia chun ka tha kha che ja je tin da se khan ka te le worship leader ma so le pastor po se na khan bia kha karon hai mate chun ga se jitin da si ka te o nang ma tin be preconcept na rak nei cha chu te khan kan te ke ma tin in ro cha kha kan nei cha se khan chun thiang thau ka zalong tin arina trending akhan hun ma karak pe telo so hi ka je da ka chimdu tis khan cha ba pi tok mi cho preconcept ma tin in ro cha mi kha nei loin khan thiang thau ni atu cha na hin atu zar Sunday mo pup naka hin worship a hin tu tan crusade le conference a hin thiang thau ne zai da rain atron du zai da atwa du te mi te kha open heart open mind nei ka ba pi khautok thiang thau kham hun ma pe ka ba pi khautok
กันหนูเลยจะราฮิตินเรนอัตรวนเสียจนตูจะราฮิตินเรนอัตรวนทันเลยแต่นักขัสแล้วที่อันเขาเนี่ยพุ่นดังอินคันเรนอัตรวนโคมิเซเลยมาจากคัน have an open heart and mind for what the Holy Spirit wants to do โมและ past experience ปอลอลวนเจ้ามีกันรักตนเจ้ามี experience ค่ะไว้ตั้มปีรักอิรินค่ะอาชาตุกโลมานักชานขันจนบอยปาเสนาขันทลาจามีบอยปาตูเจอระนดูนิ่งเรินรักจวนทันที่อังทรามุนมากันอินเปกนังมานดูนิ่งอินรักโจลจังเตค่ะบอยปาเสนา open heart และ mind ที่ในข้าบปีเขาตกจนนอสุง big point he preparation in private อับปีตกมิโจเกมาซอง worship in 2010 akan boi pa dot na ka theye ma in kan boi pa ne ka calling ka aka the aka fian chin nun kan worship le zonga kan se tam pi kha ke boi pa ne ra ka chon pek mi je da sri tis kan chon atu worship le ya boi pa ne chiti thu mi na mo sia Sayamah te tam pi mi phun kip sungin kan atu ubama Bethel Church Lane kan chun Jeremy Riddle Paul hete chun Stephanie Gretzinga hete chun Kim Walker Smith chun my all time favorite ka or tuk mi thazang kalak tuk peng mi chu Darlene Check ka se te Hillsong Darlene Check ka an ma apol se chun adang tampi Sayamah Susanna Min se sia thantong se mo an di lak ting kan ma pathian ne chuti athu mi na worship leader and si te kang hat mi pol kha an ma pol nun kha tampi ke study ke to an mane worship le teaching an to mi ke tampi ke kazo YouTube le ya se social media kan ka follow na chon teaching an pek mi po ka ngai na kan kazo worship an shreiti ka kan kazo na zetin da an to mo ma po ka kazo e ka study na ka follow na te ka kan an ma nun mang kan tampi kha wei pa ne Amazon ka thazang ra ka pek nun kha ra ka chon pek le ma ka hi kha thazang pek du mi cho boi pa ne chiti thu mi na worship leaders por kha tampi an ma kha follow na an zetin da worship leading an toa chon zetin da zemen tuk teaching pol da worship le an pek na mi kha tampi kha social media por kha tampi ko e ma po song kha tampi rak ngai velo rak chong velo te mi te kha thazang pek kha ga du chon apani na ka as a worship leader kan chen kho nak ding cha chun je da to abe pi tukri tis kan chun atu international worship service pol mo atu Dallas ya kan chun Dallas church ka thai mi kan chun Christ for the Nation hete chun there's a upper room church ka chun Gateway Worship Church pol chun the Potter's House pol ka an ma pol sin akin tampi vakalve chun an ma worship pol chunga kin tampi vital ve kha aba pi kho tok Amazon ma kha karak to apang hi ka Germany a khan mo Hillsong pon wale te khan chun ka tho chang he ka mam tu worship service lai ti sa khan chun ka kal chang mam tu chung kin tampi kani pai se khan chun tampi ma chunga ken thya thlaw na kin kan chun pe an ma worship leader pol mangin khan zaitin da mo worship pol an thoklana zaitin da bian chim zaitin da mi pi kha kan ma pol kha zaitin da pathian he kani ton kho na ding cha the presence of God te mi mo boipa amia ma ro chunga kan kho na ding le chun ama Jesu Christ he chiang thraw he kani ton nak ding cha khan zaitin da mi pi kha an kan straight ni pol kha ma chunga kin tam pi chon kho se le ma cha khan mam tuk anointed international worship service pola khan tam pi ra ke telvelo rakal velo te mi te kha thazam pe ka du e le ka US a chunte nam pong kama krifa bu tha tampi anome ma chungjong a khan te na chan na ngai chung pok kha mam tuk jong khan ra ke telvelo te mi te kha thazam pe ka du chun abathum na ka worship leader in kan than nak ning cha chun je da pi tuk te chun man to worship seminar pol slowly worship tours pol te man tuk ampek mi pol skan chun ma pol zonga khan itel velo rakai velo te mi ti zong kha asi khwa chun tel le kai kho te kha raki zom velo te mi te kha thazam pe ka du e le ma vial te kan tos kan chun as a worship leader khan tampi thraura ma sa se chun an ma pol nun bang in zong skill le zong khan tampi kan chang na le ma vial te kha preparation in private te mi te khan wan chim kha ka du e ke ma ka ton mi zong he se ba bia zong en se wan chim kha ka du e le atu akan chun second akan chun preparation as a team te mi te kha toy fian nak ting khan wan chim ka du
le tu he kan ma le pret let show se nan ma le khan chun pan hi let show ma se le tu he na di si da se pakhat let show ma nan ma le pathum kyang kha se le mai ka chan kha okay 140 se aji pakhat na mit pul rong tang ri okay all right se kalom tok le ma chunga khan he ka he ban chim ka buni zom le preparation as a team to preparation in private nang ma pum pakin ma tim to nang velte na ngai di nun khan na team he khan nani tong changlai nani tong lai tiga khan JWP tok tes khan chun team he khan pung ma ten regular basis ten khan te zarfatin te Sunday hana iton kha ba pi khotok punghan ting khan iton ba pi khotok around so kani tong de deu mun khat te hi ka man thak kalang tarban tukin khan te mun khat te ani tong na thlan chamti boipa bian real ti an ma ting khan worship ka an to ati masa makha kan to ati as a team kan to ati masa khan chun kan team chunga khan unity mo lungrol na chum pakhat I thei thiam na pakhat karla ke harmony timi demo harmony in the spirit unity in the spirit team spirit dekha athong chin affection chin le tyang thraune unity le harmony team spirit dekha adu khotok team as a worship team de matika kan worship thlasatu polong slow in ma iton tikan asikho achun thlasatu he worship mo thlasatu polle chun musicians pol atum tu pol atling tengkhan chun asikho chun technicians pozong technically apply tu zong tha makha iton penga khan chun acha tuk mi khase le pakhat chong I thei thiam se pakhat thla I champyak kha aba pi khotok mun khat te khan thla I champyak ke James angan panga mi hle ruk kha pakhat ne sang fatin rakan real pyak thanu lo James angan panga mi hle ruk chunga khan hi ka zero anga da pakhat thla I champyak pakhat hair bow na khan mo pakhat ibom kha zero anga da aba pi te mi te kha hi ka khan alang tare James angan panga mi hle ruk chum pakhat ne sang fanak tin so phung chim tu angan pali ame pakwa in hlei ni tiang kha sang fanak tin pakhat ne ra kan rel pe ko lo phung chim tu angan pali ame pakwa in hlei ni tiang Jem panga leiru chu cha chun nan suana kha pakhat le pakhat ichim ulo pakhat le pakhat thla I champyaku chuti nan to a chun damna nan mo lai mitha mi thacham nak chu hwal angai amen se pakhat kha an suana engai thiamo pakhat thla I champyako mithami miding felmi ti jong khan adang translation po jong khan atiale mithami miding felmi thacham nak chum hwal angai te khase so nan team kar lak songa khan pakhat ne hi ka chambau nak a hi ka chokalung siwang hi ka chokalung re the hi ka ke ma ting ka chok tholo thlara ka champyako ti khan chun as a team pakhat khatlai champyak kha ba pi khotok ma chunga khan thiang thlanori na chon kalom tuk chun phungchim tu ngan pali me pakwan hle ni kha Panhi chu pakhat nakin achan hem deu Seichatia an chon mi vian khan tam deu an hu kho pakhat kha atluk sola chun pakhat ni khan abom kho simhan se lo mi pakhat chu ama long asi I atluk sola chun apoi ngai ko ama abom tu hongman an umti lo khwa asi tik a panhi in un khata nan I a chun na ma le nan ma khanan I lum kho Siman se lo nang ma long chun zai tinda na lum kho lai pakhat long atei tura kha panhi ni chun an rak do kho lai thum thlak shil shwal chu cha harmi ase amen kalom tuk se pakhat nakin chunte panni kha tha deu ta na kha hi ka phungchim tu ni khan alang ter so nangma pakhat long in khan chun ral kha tei kha har ngai te chu cha as a team nan chunga khan pakhat kha thlai champya ko pakhat kha ibomu timi ti kha hi ka khan tha champya ka du e kan ma jong atu mami ministry in khan atu kan conference pos on nan zau chan jong kha le te kha ka ro ECV te pol jong as se NECV te pol worship team pol kha kani ton of tin te phat pakhat kha cham na khe peng thla I champek na khe peng we bless each other te phat chwa kani pe
จนประคัดเนี่ยกะทินพังกะทิกันตีสกันจนคลาระก็จำเป็นกันจนดังเวลเตนี่รู้จงกุชวนกันคลากันนี่จำเป็นนะมาเนี่ยกันตีนักเวลเตแค่อลอตเตอรี่กันมานุนจงค่ะอลอตเตอรี่จนทีมสปิริตจงค่ะ affect ต่อชินเช่นจุดจากนี้ก็มาที่ค่ะท่าจำเป็นกันดูจนอับทุ่มนัก preparation as a team อับปีตุกมิโจกันทีมมันกันบอยปัสสุนปาร์นักเป็กค่ะแบบปีเขาตกเมนุงประคัดลองเนี่ยบอยปัสสุนปาร์นักเป็กสลอนกัน as a team we give glory to God ลากันสักการเสกันตุ่มมาเสเจกันตัวกัน as a team we glorify God แต่มีที่ค่ะแบบปีเขาตกลุงทินอัตอยดอร์มีเล่ลุงทินอัที่ยังมีถึงกันบอยปัสสุนปาร์นักเป็กค่ะอับปีเขาตกเล่ฮิกาฟรังก์ฟุตตุฮิฟรังก์ฟุตกันเมมาลันฟรังก์ฟุตการะกิเทียลฮานี่กันนักกันนุนแบกที่เซนุนแบกสองกันอันมา international churchกับการะกิปุ่มนักกัน worship leaderเนี่ยอารักชิมต้นมีกับพิลคอลมีจะตูนี่ที่ยังท่าสังอารักกันเป็กมีจะเจดัสที่แต่กันจนเบนเฮฟิกที่เซเล่อามาเนี่ยท่าสังอารักกันเป็กต้นมีจะจำฮอลกับเป็นเรื่องแต่ก็เลยโม่จำฮอลเทคนักจ้ากันเสียมาเรมีค่ะจำมันฮอลกระจองแต่ค่ะรักกันชิมบัลเลยเต้Lehika benefit ne rat chimbal mi zade dat und wir sind nicht die besten aber wir geben unser allerbestes für den Herrn ate a chimmi zade dat te kan son magan worship leader bane kan ni cho athiam big mi kha kan salau te mo we are not the best athiam big mi kha kan salau asinate in kan sining velte kha kan thiam nak velte kan sining velte kha boipa kan pekte we give our very best for the Lord ate hallelujah manekin thazang kha ka pektuk ma leon kan mo be humble but bold kan lungthin kha toy dor tem boipa mai se chen we are not the best athiam big mi kan manakin worship thasa o tha deu min tampi kan manakin music tu mathiam deu mi jong an tampi ko lai mo asana te in hi chunga kan athiam big mi kha sin ha hla mo si hla u silo si hla manu silo boipa kha kan sining bialte kan zeizong bialte kha ama boipa cha kan pek lai ting kan ma ben höfe kan worship leader ne kan thazang khara kan pek pek lema ni kan thazang khara ka pek to ke hi ga je da ka chimdu kan chun boipa kha thlahmi sun par na kha as a team in kan pen halai chun apali na ka abapi tuk mi cho as a team zeida sit kan chun pakhat le pakhat I respect zong ka bapi khotok as a team na team chungi mi vialte kha zeitloken athiam lo salole zemen tok weakness thazang der na khemo nei ko man selo na team chungi atel chang hwa chun boipa ne rak thla chang hwa chun na team chung mi vialte kha respect phatle phat I upat nak epek kha bapi khotok especially worship leader nan team chungi worship leader big main worship leader bika respect pekha ba pi kho to upat na pekha aba pi kho to le patlap khan song ingai thiam I thai thiam I respect akan boipa song alomi kyang thlau song alom ma chong khan boipa song ne tam pi kharin atran te mi kha ke ma kanun song in tam pi kha ka chon mi kha se kan worship main leader we kha cho kan group kha kan worship kan main worship leader kha emna king hak che deu mi te kharak se akum kerak ma che to le asna tin khan karak upat tok boibane chiti thu kan worship leader se dinga arak athim te mi kha kan ha te ka khan sun okay zemen to achim zonga ke man king hak che deu si zonga le ani kha chla sak le kharak slo gita tum le kharak se le zemen to asi zonga khan ama mangin boibane kan team kha kan shremi si cha khan hi ka worship leader nu he ka upat lai ka te ka respect lai ka te ma te khan thya thrau ka alom kan team kan pong ka menung zong ne khan akong lam kha achami chim nam han se akum anau to experience song anei tukri lo ma chu athiam lo kha chu te negative point chim songa khan no ma te khan selo zemen dok weakness pol nei man se lo ama chu kan cha boipa ne thimmi si cha khan we need to respect her ta kha ka te pek na thazang kha ka pek na so as a team na team chung mi vialte kha patlap khat I respect especially in the main worship leader kha upat pe kha ba pi kho to le lam kal tu angan panni chunga khan zul tu masapol kha kan mu mi cho ani tong peng te kha se mun khat te khan ani tong peng thla an chamti peng boipan thangthat an lom an biak te ga khan an laka khan thiang thrau ka achol chang an na mun ma kha nin te pol kha mo tampi an nun na mangin khan
miracles puka tampi ka boipa ne alang tarna te kha kan mu minun nakha tampi ka an thenna an ne maka khan zida aba pi tok tes khan chon only when there is unity, power and anointing of the Holy Spirit in the team, you will make an impact in people's lives. Mo now nan ma team chunga khan ama thiang thrau sinin arami umpi nak chiti thu nak thiang thrau thon nak mo le ama sinarami lungrol nak te kha anointing of the Holy Spirit chiti thu nak te kha nan team chunga a ma sa nu longa nam pong kam minung kha tampi anun naka impact nun thlen naka nan to kholai chu cha ma te kha ba pi khotok as a team chon to kan chung worship song list to anak ding cha khan atoi te kha ka ban kal lai worship song list to alhana mal han vel tikra chimi ka chu worship song list to alhan team kani ton te ke mo jai hlada kan sakle te worship song list kan to alhane tim to ana pol kha kra chimi pol kha se le to khan chun ma bial te to din hun khan worship song list kha kan tim to te khan sei da ba pi tok te chun pakhat na ga chun thlacham mo mun khat te thlacham ti boipa se na hal nangma private te jongin kan boipa se na boipa tu zar a jai hlada ka shroi lai jai hlada tu zar chana kan tim to pyak tin khan nangma private te jong na ra khalban to kin khan mun khat te thimin ani ton tik songa khan boipa sena thlacham kha ba pi to boipa tu zara kan thimin je hlapol da kan saklai je hlapol da strain ha se te na kan du khrifa bu sina je da chim na du emi dekha boipa sena thlacham na khe abiarel na khe mun khat te as a team in boipa hal kha ba pi to chen pan ni na ga chun main worship leader ne kan na team pol jong kha hal ven ha lo a nanun naka boipa ne hi la he sak dinga unpack te nanun naka thla bol nanun naka ummi an umma te kha hal kha ba pi ngai ve kan ni worship leader hi ka Frankfurt International Church kan ni pum na ke kan worship leader ne ken me ki akan hal ton pem ani cho na he nanun naka boipa ne hi la he se te thla unpack mi na sol mo te kha kan group ke akan hal peng kan team ke akan hal penge a se khan chun o hi la te he kanunna thla ka chame boipa ne hi la he tu zar cha sana se te kanunna ka ti khan kan chim chan ke chon lo sele de lo kan ti kaw emun khat te khan kan ni ton na tu khan hla kha se pol da se ti kha kha cham na khan kan ni ro na tu cha khan na team member po jong kha ma ti kha halwin ha lo te mi dikha tha jam pek te du chon pathum na ka worship song list to tiga kan praise mo chun worship pol kha praise tiga te boipa thang that nak leya te lam te pozong atel mi te body movement pol ma pol tampi atel mi hla pol jong kha makhai atel la chun acha tu chun worship te boipa mem mau ro chunge lu kho na ding cha boipa adoration ama thlahmi sunpar na biak nak pe kho na ding cha they think tala sa worship anwar de umi kan tala ma pol la pol khama pani kha cho ti kha worship song lesa kha ba pi ngai te le ma jong kha number pathum na ga chim ga du chun pali na ga chun song lesa pe tla in they da se chun ma vil te team in khan nan tim to di nuin khan ma hla song list nan fix mi kha na pastor sina khan bia kha ba pi to pastor sina khan rate ama kha tuzer sunday ya thongtha chimding mo pathian bia aphuang tu ding stika khan pastor he tuzer cha thlagan chamnu in worship song list kan tim mi se chama na lungtling ma tekha pastor le main worship leader kamo makhabia e ro kha ba pi ngai te le pastor pane khan for example ama ni tu zar chai boipa ne apek mi bia te ama boipa bia apek mi he apet lain ama nun zonga ke ara mi hla zong ke khomen lematika kan ubama thothan niu chan he second chun ama ne resurrection bol mo boipa thothan na he pet lain hla bol kha atello sos kan chun ama ne kan hi itel selo thanga tikin pastor jong he kan tikin it bia e ro kha ba pit kho to ama pastor pa ne thongtha achimmi abia he kan
worship song list ka ake iding ni jong ka ba pi khotok chu cha khan ma worship song list nan team in nan to adi in khan main worship leader le pastor ka biai ra than le ma worship song list ka zau than ne jun a her nak so na khan rem than le song list ka a her ning de kan rem than ka ba pi ngai te le ma cha chun ma worship song list pe lai ma chet pali de kha wan chimi se lo cha tu chun worship service mo Sunday worship service a thoklan le chun worship service chunga zaitin da tim to na kan nei lai as a team mi dekha toi fian na kan chim ga du worship service Sunday tu khan chun Sunday la na kan team in kan nani tong chang na kan ni tong chang na tim to na kha kan nei chang na tu cho Sunday kha phan chang le Sunday a kan as a worship team zi da to a ba pi ngai te kan chun a si khwa chum na ji pan hi chu tin in kan biak ina kan mun ma kan rat chun ma chunga kan thlacham ti chan chun practice kan nei chan mo song list nan fix cha mi kha ma kha go through the songs hla kha practice chan na chun kha te thlacham ti chan kha as a team aba pi to chun sound le technique le jong kha ma chunga kan an rat ni chang kha ba pi ngai te ma practice leo chana kan mo technicians se chun worship song pol PowerPoint nan pia mi mo ma PowerPoint apia tu zong kha se aba pi khotok le worship team long kha so an ma bial te khan ba pi khotok ke atling te khan ni ton che akhan cha ba pi to ke ma te khan sound check up po zong khan an to kholai worship thasa pol ne vocal training zong kha vocal warm up po zong an to kholai musicians pol ne nan guitar opposite da lo te khan nan check kholai PowerPoint atwa tu ne zeda lo te khan check kholai maka in advance in kan tim to na pon maka nei se kan chun akar laga kan vibrant te mi kham te lo a live fang worship chunga kan gita o thang tok ama o thang tok hi kai cha ado lo te mi kha te lo ma pol kha in advance te kan ma ke do te le tha tin kan tim to cha kan chun maka aba pi ngai mi te se around ma worship chunga kan hi ka zon cha chalo hi cha thang to ke te khin phun ke se kan chun mani khin they think the life ama presence of God chung pathian vel sum pi nak chunga lu nak ning cha khin tam pi kha ke a cut off komi ke se a distract komi ka si cha kan ma pul kha asi kho chungin kan ma hlana kan raktim to kha ba pi chun ma pol adi in kan chan negri sia kan chun like 5 to 10 minutes or 15 minutes from kha chan umris kan chun ma pum pak ten kan kadu khotok ma pum pak ten te mi te he ma pum pak ten kan boi pa he pet lai nak te kha nei ta than te kha ba pi ngai te tu ka Frankfurt International Church kan boi tam pi kha ton te kin ni tong peng nai biakina help me pol kha kan tim to di song practice kan to a help me pol kha kan to nai thla kan cham di nun kan team in thla kan cham di nun chan umris kan chon kan ma le pum pak chon kin kan ma le bun ma chu te kin kan ka le thla kan cham than boi pa he pe tlai nak kha toin te kan nei than nai ma kan worship thoklan mo minute panga chuti na khan chon kan ma le bun ma kan dear cham nai le we are ready more for the worship matika to zong kha atha tuk mi di se le pathum na ga chon zeda sis kan chon as a team ma worship chunga kan nan tim to ning kan til ke akal lo so se zonga kan mo don't panic ma chunga kente le just relax chon from toke ka chimcha bangin kan preconcept mi te khate alon chame boi pan hi ten rin atron atu zonga ta khan tuan se ting kan ma ten iro acha mi kha nei salon kan boi pa thyang thrau tu kha zalong te kan ama kharin ton tar open ten kan ome lungchin le ro na kha open ten cha atu chana kan boi pa na man du ning rin atron ko ten kan thyang thrau kha mun ma pe kha ba pi tok chun zai da ba pi tok ri tis kan chon worship nan to chunga kan every single one is very important mo main worship leader long kha important asalo drum tum tu long kha important asalo and di lakting kan team nan si cha kan
nan di lak tem pum pakin kan nan be pi to ke chu cha you need to be alert stay alert mi te khamo ral ring te le chon film shing te khan peng zeida achang te mi te kha zo peng lo eye contact te zong khamo phatle pakhat mitin I zo te zong kha aba pi ngai te worship team chunga ken main in kan nan main worship leader kha nan zo peng ding kha ba pi tok ama he eye contact ne ding kha ba pi kho tok the main worship leader ne kan okay ki worship chunga sign ponan mangma ka thailo ke kan ni cho sign ke kan mangnai te hi ka me se chun verse 1 te kha se hi tin kan to chun chorus te kha se hi tin se kan chun bridge te kha se te chun dikin kan tes kan chun repeat nol than ta na kha se le hi tin kan to kan chun adok nak big last line ta pol kha kan to le se chun hi tin te kan chun kan dong chang lai ta na kha se le ma pol kha me te worship signs te kha mana kan chun ma kha aba pi kho tok le around so akar laga kan ka verse 1 te kan chun au kho kha ado te lo te kan worship signs te kha man kha ba pi to ke ma worship signs ka cho worship main worship leader ni khan man mi kha se so le hla shrei tu ne khan mo hi la kha ama ne shrei kan ama shrei tu kha zau peng kha eye contact atum tu po ne ma how da hla shrei te mi kha zau ma worship leader kha eye contact ne kha ba pi kho tok le ma ti ka kan phat neng communication ke se akal laga communication ke se atu ma po zong kha atu Bethel worship team po se Hillsong po zong ke se tam because on how lo sign te in to mi kenan mu kon hale thi te ken henget manolo le ma po sign kha to khan sun ab pi tok eye contact kha ba pi to ke le ma chunga kan thiang thrau zong kha bom hal peng mo you are alert ring te le focus te khan ko na tin khan na stress le lo mo le thiang thrau kha zalong tin mun ma na pek le na kan thiang thrau na du ningin ra ka shrei na du ningin ra kan shrei lo ra kan mang tin khan thiang thrau kha thlasak chungzonga se tum chungzonga se som peng kha ba pi tok le asi kho chungin hla kha pakhat mu pakhat thlen tika khante switching from one song to another to atika khan akar lakte gap sao tok umloading mi dikha maka gap umloading te kan izoma kan ke athangai te kla vakhat adi vuk te haupo kha dai di te makan bun thok thana ken chun ke worship flow te kha kho ken chun athato maka lakte kan te le hlan saklo songa kan piano te ne ma chunga kan hla transition an to chung te kan hla thlen chung te kan piano ne kan raktum chung se te le mati kan ma worship flow te kha peng se kan chun makha atha tuk ni kha se ama pathiam mem mau ro chung lu na ding cha zonga kan atha tuk ni kha se chun BAWIPA sen zonga kan spontaneous worship te mi kha mo la hon chung kan thei lo spontaneous worship so the spontaneous worship hla chimmi pin lein mo van le hla BAWIPA ne pek mi hla kha arat sol se kan chun ma po zong kha ra chatin zalong ting kan sakbe le ma spontaneous worship he bit line kan zeida thecha mi ngos kolete kha ka zum saten hi ka ubama langtaring kan pakhat pia ka du hi ka Kim Walker Smith ka te hla an chimmi cho I need you more te mi kha sko le ma hla kha sak ka we is natin ma ka la chunga kan BAWIPA ne spontaneous worship te mi te kha BAWIPA ne peke ma ne kan mi tampi nun ke akek khoi to ke ma kanun za kha kek khoi to man to spontaneous worship to atika ken BAWIPA he ama thiang thrau pi nak te kha mo encounter BAWIPA he ton na ning cha ken athuk ping ken akan shrei le ma te kha hi ka zon te kha bun pia ka du ta sima spontaneous worship ato anak zon te kha te I need you more te ama tin kan BAWIPA he ani pet lai nak BAWIPA he mo ani ton hu BAWIPA ne alum thin sunge bia aro mi te kha BAWIPA sina kan ma te kha spontaneous worship kha to ko te I want to be in your presence tonight te BAWIPA nang ma na nak vel sum chunga kan ka du le tell him tonight te kan mi pi zong kha church akrifa bu ma ai ara ke pum mi del te zong kha tha zong kha pek na tell him tonight le you're all that I want te nang ma chu ka her mi nang malong na si ka zai zong del te ka her mi nang malong na si ni kan mi pi zong kha BAWIPA sana chimu tin kan tha zong kha pek na
le mam tuk spontaneous worship zong tua kho ding cha khan BAWIPA sena thla chamve le BAWIPA ni ma an pek kan ral tha te khan to ve lo ma chunga khan te a hi chu thla kan chon mi stung lo jeida si te khan adang pozone khan law lo in khan adang pozone khan ma chung khan kyang thara kha bom hal ve ma spontaneous worship atwa atu kha follow kho ve zul kho ve kha music atum tu zong se maka zul kho ve kha ba pi kho tok ma chunga khan vuk te stop e law salon khan music atum tu pozone khan ma spontaneous worship atwa atu kha zul kho te kha ba pi tok le ma te song kha khazam pe kha ka du chun apanga naka apa paruk naka zeda abapi tuk tes kan chon ubama to praise hla zong kan thimna te worship hla zong kan thimna praise da chun lam mi pol pum to pol chol nak to pol te ma pol hla pol kha kan to te kan boi pa thang chat na kan nei te ka kan thang chat te ka kan chon zeda kan to kan lam na saloma kan ni lom te ka kan lam na te na kan mu te ka boi pa ni nang ma le ke ma cha akan te pia kan ral chungin akan kham le kan zot nak akan damter le apun kan boy pan luat na akan pek ni kan mu te kan we praise him for that we dance te ka kan lam boy pa kan thang thate le ma pol kan to te ka kan mi pi zong kha te na church na krifa bu zong kha mi pi zong kha lam ven ha se an kut bang na se il thok na se kut clear na se te na du sia kan chon nang ma pum pang ne kan to ma sa hau stage chunga kan ma pum pang ne kan ma kha stage chunga kan to ma sa hau kan ma worship leaders po a mai stage chunga adir mi po ne maka kan to ma sa lo kan chun mi pi kha kan shrek khon ha lo mi pi na kan an ning zak lai an chol ngam le lo le ma cha khan nang ma khan ba pi to ke mi pi an chol ve nak ding cha khan BAWIPA maya kan right cha te in zalong ten free ten kan te long thin di la ken BAWIPA an thang that khona ding cha khan chon nang mani ma khawan to ma sa lo chun hu longa khan mi pi kha na bom khon ha lai an ning za na khan na lak pek an ning za na chungin an chwa ding le BAWIPA an thang that khona ding cha khan na bom khon ha lai le hi ka zona khan second by ubama te example pya kha ka du thane Sayamah Suzana min te kha bun pya ka du e atuma pathian ti wa te hla te kha ama zong kha ka or tuk mi cho ke ma chu worship leader ka se ke ma chu kalam lai lo ke ma chu a hla long ka sak ne te khan lo in khan ama si mi tam pi zong kha praise la sak te ka ken an ma pum pa kha an lam an ma pum pa kha ani hlok an ma pum pa kha an ni an smile an ma pum pak nen kut an beng BAWIPA an thang chat an biak te ka kan chon ma ne kan atang le minung pol kha kan ma pol kha impact akan to chang kan nun na kha akan ka chang we want to do the same te an ma man to kan BAWIPA presence chunga kan mi mau do chunga kan kha kan du ve chang chute ka khan hi ka je da pya ka du tes kan chon worship leader le team pol kha an be pituk ma te kan worship leader long anga lo worship team chunga mi bial te kha pakhat long lam nga lo e team in kha mun khat te BAWIPA thang that le ma body movement pol hla pol se kan chun ma pol kha to kha ba pitok tu cha hi ka Sayamah Suzana min te kha che khat te kha bun pya ta ga du si kalom tom ni hliret chon te jong kha jang fanak ten trai sam zale hlenga mi hliret chon te jong kha zale linga lirite se ke simen selo kan ni anung mi ni ama chu kan lom lai atu zan in sung zal tiang kan lom lai BAWIPA chu thang that du amen se kalom tok le ka chimmi te khamo thajang ka lak tok a chimi ni khan chun BAWIPA kha an thang that kho lo te asna te nangma le keima anung mi ne chun BAWIPA kha kan thang that te hallelujah tu cha anung mi chu zeida se an chol chang chu te kau tu cha praise and worship te ka khan atunai Sayamah Suzana min mangin ubama ka lak mi te kha mi pi mai kan rut te ka khan man tok lam na arat tik zonga khan se BAWIPA maya khan anung mi Jesu Christ thong in hamale ke ma cho a thi mi gas na Jesu Christ thong anung mi kan si cha khan BAWIPA kha anung mi ne chan an thang that ti cha khan ma kan kut kan ke kan je zong be te kan thin long in kan je zong be te BAWIPA kan thang that mi te kha se tu cha chun mam tok mi pi zong ne khan lam ve na se BAWIPA kha thang that na chen kut clear se kut bang na se chol chang ve na se BAWIPA maya zalong tin free tin khan BAWIPA maya kan ve na se te kan du se khan chun kan ma ne khan kan thok masalai chun worship leader ne ma hla he ake in khan te chan te khan
ke mi Bible chang te zong kha ma zong kha real kho zong se ma te zong kha atu ubuma to nai ta te kha te samza le hlenga mi hlei sri hlei det por kha praise hlana lam hlana atu ma pathian tiva he te sura satan chu sungi athuak he te phun phai mo ma pon to hlana khan pathian bia te zong khan mi pi kha tha jam pe ka khan ke athangai mi te kha ses na ten khan pathian bia te long kha bun re le asau to kha sermon ka chu pastor ne to ate ko le cha khan te as a worship leader kan cha toi fian nak te long khan mi bi tha jam pek nak ding cha khan to kha se le adong nak biga khan worship service kha avandi di chang mo worship team in khan ma BAWIPA thang chat nak le biak nak kha worship section te kha avandi di chang e worship service song kha di chang pastor zong ne thong tha chim di chang pup nak kha di chang e ma bial ti adi di nuwa je da as a team kan tori lai tes kan cha adong nak biga khan making kan gawin dong tar le zeda ba pite chun after the worship service pakhat na ba pi tuk mi chu mun khat te as a team rat chan te kha ba pi khotok mun khat te rat chan ne chun BAWIPA sina khan lombia chim chan te kha ba pi tok BAWIPA sina khan kan thoklana kema kan ma pum pa ken BAWIPA sina bom kan rakhal chang BAWIPA he pe tlai na kan nei chang as a team zong in BAWIPA maya kan thoklan worship kan thoklana thacham na khe BAWIPA bom halin kan ra chang adi tek zonga khan BAWIPA ne kan hale akan pekman tokin khan BAWIPA ne rin atron mi zonga khan BAWIPA sina lombia chimthan dekha team in khan aba pitok chu chachmun khat tera thane BAWIPA sina lombia chim kha worship service adin khan to ading zonga khan tha jam pek ka du e chun chan sile khatle bakhat khamo ma chunga khan na ton mi ne experience te kha khatle bakhat discuss itwa than chun I share than te kha khatle bakhat experience I share than te kha ma zong kha to akha ba pi tok ma worship service chunga khan zeida na ton zeida zeida na nuna thar BAWIPA ne an chom pa BAWIPA ona thei mi zeida ma te kha team in kan mahamun khat te ira than hi ka zona chun atha tok hi ka zon te chun kan chambauri te pol kha analyze wen to thana khan chun makha atha tok mi te kha se le ma pol khan next time cha khan zeitin da ma pol kha kan rem lai te mi te kha tha deu chin chinin kan to lai te mi te kha ira kho se le ma cha khan worship service adi te ka mun khat te rat BAWIPA sana lombia team in kan chim than chun ton mi de kha experience bo ka pat I discuss than I share than le chun kan ton mi chungin khan mai le cha khan te nun kha chon than te kha aba pi ngai te cha adong nak bega khan nam pastor kha te atu nam pastor sumi nam senior pastor sumi pastor Joseph Lian zong kha te asi kho chungin ama zong kha nan team kha thachwa pegin khante thla I cham tar peng te kha aba pi khotok kan ma jong kan to peng mi te kha se mami ministry zongin worship kan nei te ka se from international church kan ipum na zonga se senior pastor kha kan som peng le ama kha thlara kan champia thachwa ra kan pe te kan te peng le ma pastor ne kan mati thachwa pe ke thla champia te kha aba pi khotok ke ma jong kha to adinga khan tha jam pe kha ka du mi te kha se le atu preparation as a team kha chama bial kha ke ma ka ton mi chung le BAWIPA bia ten khan tha jam pe ka du mi ti kha bun se lo le tam pi ka lom to le ke ma jong hi chunga khan te tam pi jong kha ka tim to na khan BAWIPA na ka chom pa mi chunga ka lom hai le jong mo tam pi kha ka chon mi khe atlom to kri e BAWIPA tam pi jong kha ka chop ta ri ko te kham BAWIPA se na ka hale ka lom to ke BAWIPA ne ka chip mi te kha mo chom pa mi te kha shom kho na chan tha BAWIPA ne aga pek cha kan BAWIPA chunga ka lom to BAWIPA ne sumpa nak bial te chaudi se chon nang ma zon nun na ka BAWIPA ne her ti mi ti jong kha BAWIPA ne an pek ko lai an ra ko mi ti kha zup nak kha ka nei e le tam pi kha ka lom le tu zonga kan discussion kan lul han te kan te dong na te kan lom bia chim kan thla cham ta te kha ka du e le madin kan nang mane na nun na ka te bia hal na du mi te kha ma kha hi hal na kha kan to le asi kho chung in kan ka thei kho jok tok in kan le kho jong kha ka mani zom le le dong na kan lom bia chim te kan thla cham ta ka du mun ka te thla kan cham ti tan hale Hallelujah BAWIPA na min tang tat sikau se sumpalengen na upet na vial te ka pa nang mata sikau se BAWIPA na tha tu ki
atu zonga BAWIPA hi ka a BAWIPA SENTHANG CHIN BAPTIST CHURCH BAWIPA HMANG hi online worship training BAWIPA nang mani to ko na ding cha kapa ke zong BAWIPA na ka som be cha a kapa ka lom to ki hi ka nong e tu vial ten di lak chunga Jesu Christ ang krifa bu chung zonga Jesu Christ la chona ko se BAWIPA tu zonga kanun na ka chon pek mi le BAWIPA chim se ti na ka du mi zong kapa ka chim changi BAWIPA hi chunga ka pe mi le kapa na du lo meaning ka chimmi mo so se chan Jesu Christ ka ngai thiam lo BAWIPA nang man bia chu anungi athongi kapa kapni harbai nam nakin har deu i BAWIPA nang mani hi kapa na bia na thla chang mi zong hi ka angai tu vial te di la nun na songa BAWIPA nang mani ancha thla chwa si i kapa atak in zong BAWIPA nang man sumpar nak cha kan man kho chin chin na ding song kan jang fa sumpar leng na pet na vial te kapa nang ma ta se ko se te Jesu Christ ni menin thla cham amen tampi kalom Nalom tak se nakan son me cha tok kem shim zong tha zang tam pi kala cham bao nak se tam pin lo nak te song kha tam pi nam hang an kam thai than ti kan ลงลบนักทำปีกันไงที่มีเตะขาเป็นชิมทานริกดู